Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Mpungose as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Ngokukhulu kuyithoba okhabelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngingowakwaMpungose silokhu sishilo nje mfethu sithi know your leader. Ama-leaders wethu siwathola esemandleni, siwathola ngezinto ezinhle othola ukuthi bazenza emphakathini. Lokho kukwenza ukuthi ube umholi. Siyaye sikukhuthazeke futhi ukuthi sithole ithutshana lokuthi sikwazi ukukhuluma nalabo bantu abanamava kanye nokuvelela emphakathini. Njengamanje I'm joined by insizwa yakwaNdlovu Gatsheni, uboya benyathi lobu enginabo la ngaphambili ubhuti wethu uBonkosi wakaNdlovu. Gatsheni, sicela uphinde sikubingelele kulolu thuba. Angibingelele mfethu Khuba, ngiyibonga ithuba ongiphelona. Yes. Lokuthi ngihlanganyele kulolu hlelo lakho. Uhlelo engililandela kakhulu. Mfethu. And ngithokoza kakhulu ukuthi kube lensizwa engiyibona ikhula phambi kwami. Mfethu. Isikuleli izinga and siyaziqhenya kakhulu mfethu ngohlelo lakho. Ungaboni singakhomenti njalo kodwa hlezi sibuka nikhona niphosa nje silokhu sibhekile ukuthi kwenzakalani kumphakathi wethu namaphethelo. Siyabonga kakhulu mfethu. Gatsheni, yazi ngiyathokoza mfethu mangitholela ithuba ngoba mangachazela umbukelo osibukayo interview yethu kwakumele ibe kudala kakhulu. Sasesihlelile sakuhlela konke kwavela ke indaba eyizinhle ngenye futhi eyingqalabutho zethu esinazo endaweni yaseMpopomeni. Mawuthinta yena abona ukuthi kuthinteka isizwe sonke kakhulukazi sasemngeni. Gatsheni, sicela ukuxolisa kulesi yasimo esikwehlela ukuthi kuhambe umama wasekhaya. Usinjani simo kwamanje? Mfethu lolu suku sasihlelile ngosuku esahlele ngalo ulesine sahlele ngalo ngicabanga kwaku January 8. Yes. Usuku olwalubuhlungu kakhulu empilweni yami ngoba umama wakithi wadlula emhlabeni ngalolu suku kwadinga ukuthi lihoxise lolu hlelo. Sengithe ngihlonipheke njengomuntu womphakathi nomholi womphakathi ngikwazi ukuthi ngize kuwena sikwazi ukuliqhubha lolu hlelo ngoba kwakumele ukuthi liqhubeke kodwa ngesimo ke sokudlula kwamama wakithi asikwazanga ukuthi siqhubeke nalolu hlelo. Mfowethu, sifisa nje ukuthi angathi angalala kahle ngokuthula Gatsheni, and angifuni uqhamuka nami angithinta and ngibuka isimanga ngosuku likamama isonto lonke Gatsheni. Abantu babekade bethintekile befika ekhaya ngakuba bezepolitiki abamabandla nani. Mawubheka yini le yenza kube nesupport engakaki lesi sikhathi Gatsheni? Mfowethu, ngizothi ngokomphakathi nami ngomunye wabantu ababakhathalelayo abantu. Okay. Ngokwenkolo nami futhi ngomunye wabantu ababakhathalela abantu. Ngokwezepolitiki ngiyabuhlonipha kakhulu ubuholi bonke bezepolitiki neminyango yahlukehlukene. Ngicabanga ukuthi ingaka abantu babethinteke kangaka bekwazi ukuthi bangihambele kangaka. Ngisho abantu basekhweni lami babengibuza ukuthi kahle hle kwenzakalani ubani kule ndawo, kodwa engangikwenza nami noma engihlezi ngikwenza nengisazokwenza ngikwenza nje ukuhlonipha, ngithobela umphakathi, ngibe ingxenye yokusiza umphakathi kuyinhlelo ezahlukehlukene. Engabe ezokuthuthukisa ezemfundo, ezamakhono, ezokunakekela umphakathi, ezokwenza isiqiniseko ukuthi abantu basempilweni okuyiyona yona. Ngiyingxenye yaloko futhi ngiyohlezi ngiyingxenye yaloko. Okubuhlungu nje ukuthi ke phela umuntu obenginika amandla kakhulu akasekho eduze kwami. Hey wethu Gatsheni, ngihlezi ngitshela abantu ukuthi ayikho into ebaluleke njengomuntu wesifazane oseduze kwakho kakhulukazi mayikhalphile. Gatsheni, siyahamba njengamanje. Abantu abaningi balandela lolu hlelo whether bako Eastern Cape, Cape Town, Howick noma bekuthiwa kuphi eFryhead eNquthu, balandela kakhulu uhlelo. Omunye uzoyibuza ukuthi hawu ubani lo abamlandile ngoba ngihlezi sibona kulandwa izikhulu, kulandwa abantu abangabaholi bomphakathi. Uma ngibreakela kancane, ubani uGatsheni, uBonkosi uzalwa kuphi? Mawungayichaza nje ungiphuma yourself wakho, ubani uGatsheni kahle kahle? uBonkosi Ndlovu insizwa nje ezalelwe endaweni yaseKalkloof ebizwa ukuthi Sempathane ngonyaka 1973. Okay. Ziwu30 kuNtulikazi. Okay. Ngenxa ke yokufuduka
ngiye sengikhulela ka endaweni yaseMafakatini okuthe ngenxa yokushona kwababa wami ngonyaka 1982 ngahamba ke ngamuva futhi ngo1986 ngamuvela endaweni yase kaNxamalala ebizwa ukuthi seBhobhonono alright ngenxa ke yodlame idubedube zodlame ngonyaka 1987 kwasudlame endaweni yakaNxamalala then ngo1988 ngamuva ke ngeze endaweni yasePhophomeni la ngase ngifike khona sengizokwenza I think thina ke kwakuse standard yes standard 8 ngamuva ke from standard 8 asibemunye ngamuva ngaya eMpophomeni High School ngo1989 ngeza standard 9 ngenza standard 10 unyakeni olandelayo u1990 yes ngasuka ke lapho ke ngaqhubeka ke nemfundo yami kodwa emva kokuthi ngiqede umatric wami ngahamba ngayosebenza kwenye inkampani yayise kwakubizwa ukuthi GNS kwakuyi hardware yayise Hawick then ngamuva futhi ngayosebenza kwesinye isitolo ebizwa Ideals of Ladies Shop salesman khona umuntu odayisayo right nokuthi mangidayisa ke laphana kwabona ukuthi ayingeke ngabe kukhulunywa ngama targets kwathi mina njalo lo 36,000 owenyanga ngiwenza njalo ngapromote lapho ngaba u-floor assistant manager kuleyo ndawo then ngaqhubeka ke ngasebenza kwenye indawo ebizwa ukuthi Judge by Jewelers eyiseyindaweni yaseMaritzburg isitolo sobucwebe eMaritzburg then kutheke maqhubeka isikhathi I think kwaku 2001 uJuly okuyinyanga yami yokuzalwa na then ngase ngi-applya ke kuvela iposition endaweni yaseZinzileni Community Center nga-applya ukuthi nami ngibe ucaretaker manager wakhona then ngo-October ke ku-2001 mhlaka 1 ngaqala eZinzileni Community Center lento ke omunye okwazi ukucabanga i-coincidence ngoba mina bengihlukunyezwe udlame ngazongena endaweni elwela ukuxolo nokuthula okuyizenzileni then ke ngayijoyina le ndawo okuyiyona ndawo ke engathi ingikhulise kakhulu kungakube ngamakhono ngakube ngokwenza emphakathini kodwa engikukhumbula kahle ukuthi ngikwazile ukuthi ngonyaka cisho ka1993 ngasungula iqembu legospel elibizwa ukuthi Angels of God ngaphinda ngazibandakanya kwiqembu lebhola elibizwa ukuthi Temptation engayithengela ijezi ngilikhulisa nangapha ngithenga ama uniform okukhulisa igospel ngaleso sikhathi umfowethu uMthunzi Namba kwakunohlelo eKZN olwalibizwa ukuthi naGosma esasihlanganyela isidara ubona komfowethu uMthunzi Namba ababegqugquzela kakhulu umculo wokhona kodwa ke ngase ngiqhubeka ke ngikhona ezenzileni ngezingqinamba ke kwadinga ukuthi ngiuyeke umculo wegospel ngijama ukuzikhulisa ke nami ngifunde ngiqhubeke nempilo wethu Gatsheni yazwa ngichazela kamnandi ngihamba nawe ngendlela ekuyiyona so yini mawubheka because isizathu esikhulu mina ngilandela sona kulandela abantu uhlelo phela lwabantu and akulona olwethu hayi ukuthi ngoba insizwa ngakithi engiyikhonzile nengiyaziya amavakho mina amavakho ngiyahlonipha kakhulu kodwa mawubheka nje yini le eyenza ukuthi wakhuluma ngegama elithi bonkosi kumuntu omdala osenkonzweni alizwe kangcono kumuntu omusha alizwe kangcono angiqondani naloko ngazi ukuthi khona lo-opposayo mawucabanga yini yenza lokho mawucabanga nje mfowethu ngizothi angiqale ngomusa kaNkulunkulu ngoba ngisinde mina odlameni olwafanga ngabe ngafa ngesikhathi ngiyisendaweni seSweet Daughters izigaba zimbili la ngazikhona ukuthi nga escape ukufa hayibo okokuqala kwavinjwa ibus kufanga ngabe kubulawa bonke abantu abakhona ngoba kuthiwa abamaqabane ngasinda okwesibili kwavinjwa ibus kanti kusele mina ngedwa ebhasini ibus okufanga ngabe iyajika udriver wabheka ikhetheni wathi usale kanjani yini indaba ulawo yaphi ngathi na ngiyenzani kodwa bengafanele wanyuntulela ibhasi wahamba nabo wabaleka nabo ngasinda lapho yingawo ngithe eqaleni kungomusa kaNkulunkulu mangabe sengifika ke sengithatha umsebenzi ezenzileni umsebenzi owangiveza ukuthi noma ngabe ngiyakhula ngokwemfundo kodwa wangivezela ukuthi omunye umuntu ubaluleke kanjani ukuthi nje aphile impilo yakhe iqhubekela phambili cha uthi igama lami ke kuze likwazi ukwenza lezo zinto one ingoba ngiyamhlonipha umuntu
2 ingoba ngiyawuhlonipha umphakathi 3 angibheki uqhamuka kweyiphi inhlangano yepolitiki Yes. angibheki mina ngumweseli You don't believe ukuthi ngifunde kwena lento yokuthi uvele ube neutral. yes ngudodana fine ngikwazi ukuthi mangabe ngiphila nabantu ngiphile nabantu bonke balingane kodwa okwenza ukuthi abantu bangihloniphe kakhulu ngiyaphokophelela ukuthi umuntu asizakale Okay. uyabona mangabe ngisebenza izinto zezenhlala kahle ngiyaphokophelela ukuthi lo muntu udinga ID akayitholi identification yakhe ngiyakuphokophelela lo muntu ulambile ngiyakuphokophelela ukuthi akube khona engikwenza ukuthi athole ukudla eplating ngaphandle kokubheka ukuthi umweseli njengoba ngiweseli ngaphandle kokubheka ukuthi uyiKaizer Chiefs njengoba ngisupport iKaizer Chiefs ngaphandle kokubheka iqembu lepolitiki aqhamuka kulona angikho worried ngeqembu lakhe kodwa ngiworried ukuthi impilo yakhe ayisizakale ukwenza ukuthi aqhubekele phambili angikwenzi lokho ngemlingo kodwa ngikwenza ngokuzinikela ngokuzithoba ngenhlonipho ngokwazi futhi ukuthi imfundo yami akufanele inyathele umunye umuntu imfundo yami yokuthi ngizithuthukise ngiye phambili kodwa fanele ngiqikelele ukuthi inhlala kahle yakhe iyaqhubekela phambili ingakho noma ungifonela ngikwazi ukuthi ngithi uhlala kuphi ngizoke ngifike ngibone ukuthi uhleli kanjani ngibone ukuthi ngakusiza kanjani Mbukeli ngiyazi ukuthi abanye ngeke bazi ba-understand abakule ndawo mawukhuluma lensizwa insizwa engagcunsi phansi kumalunga omphakathi Gatsheni ngicela ukucheck la ngaphakathi ezintweni zokuthuthukisa ngizwile eziningi osuke wangibalela zona zamaqembu ebhola nana but la ngaphakathi iziphi izinto involved kuzona mhlambe ngakube eyithuthukisa umphakathi eyikhombekayo usho ukuthi lokhu kukhona nami ngangiyingxenye yabantu abenza ukuthi kube izinto ezikhona ngasemphakathini ngaphakathi ngesikhathi ngibhizi kakhulu nebhola noma ngasekho busy kangako kodwa ngidlale igalelo elikhulu ngoba kwakune tournament engayisungula iyayiqhamuka ngokwazenzeleni kodwa ngakwazi ukuhlanganisa izikole zonke zo8 lezi ama primary ama lower primary my primary kanye nama high schools okanye ama secondary schools ngawahlanganisa ngisizwa uxhaso lakaSabi ngaphinde ngahlanganisa nama team la ngangithi khona abantu abakhulu ngoka sport kodwa noma ngasagxilile khona manje kodwa engikwazi kahle ukuthi ngihlezi kunabantu abathi yini indaba ungezi uzosiza ezingeni lebhola ukuthuthukiswa kwayo ngoba ngaleso sikhathi ngathola isponsor yizi sasithina silwa ukuthi abantu abangabhemi kakhulu idakamizwa sakwazi ukuthi sithola amabhola sithole amajezi ebhola sithole ama trophy sithole ama medals ayezonikwa izingane zesikole ezaziwinile ngikhumbula kahle kwakuMiss Zulu owebusiness ePophomeni High School uyena owawinithe lokuzana emaqembini ebhola noma ngasakhumbula iqembu kuyilona elawina noma kuyiBarcelona noma kuyini kodwa likhona iqembu futhi nakhona elagcina liwinile okade kungisiza kakhulu mina ukuthi noma ngiqhelile kodwa ngihlale ngivele ngithi wemadoda anilungiseni isport asikho right anilungiseni umculo awukho right kodwa ngenxa yesikhathi ke nokukhandleka angisakwazi ukuzenza lezo zinto sengiye nginikele ngokuthi ngithi lungisani ukuthi ukuthi ngakuthola endaweni ukuthi isponsor ngasithola endaweni ukuthi umuntu ongabuza ngesenzeleni ukuthi yenzani so ngo2001 iyiphi indima eyidlalayo yenza iliphi iqhaza lezenzeleni emphakathini waseMpophomeni mawungachazela umuntu ongazi obuke eseCape Town namhlanje isikhungo ezenzeleni community center trader ezenzeleni project isikhungo sokuthuthukisa umphakathi isikhungo sokubuyisana isikhungo sokukhulisa umuntu athuthuke ngezemfundo mhlamba ke ngikhulume nje ngokama office akhona manje kukhona ioffice lomfowethu Sabela ioffice elibizwa ukuthi umngeni unemployed graduate lithuthukisa kakhulu abantwana kwezemfundo be it manje esikolweni be it kwi tertiary level kukhona ioffice elibizwa ukuthi Mpophomeni Gender and Paralegal Office libheke kakhulu amalungelo oluntu libheke kakhulu into ethinta igender okanye iGBVF masikakhuluma kodwa amanye ama programs esikesikawaqhuba ezenzeleni nabantu ngingxenye yawo i-peace project ekade ilwela kakhulu ukuthula emphakathini ilwela kakhulu abantu abaxabana bebangama site ilwela kakhulu ukubiya abantu babiye ba escalate bangene komunye
olunye uhlelo ke esilenza currently uhlelo olubizwa ukuthi i-labor law education la sifundisa khona abantu ngamalungelo ikakhulu emaplazini ikakhulu kuma domestic workers wow. la sihambela khona cisho kompele sibuya khona eMpofana sibuya khona ko Richmond sibuya khona eMsunduzi sibuya khona eMkhambathini sibuya khona la sifundisa khona abantu amalungelo abo ngoba kuyabonakala ukuthi amalungelo yes akhona kodwa khona asebephambili kakhulu ngamalungelo ikakhulukazi masikhuluma ngeemployment and labor uyathola ukuthi ukhona umuntu owumqashi owazi kakhulu ngaphezulu komqashwa umqashwa uyoloku egcinezeleka engaqhubekeli phambili ngoba akalazi ilungelo lakhe ukuthi lihamba lifika nakhona lapho siyasebenza kakhulu lokho siphinde ke sibe ama mentors kukhona isikole ekubizwa ukuthi ikhulisane sila eMerville siyabaletha abantwana la sima mentorisha khona enye ifield engiqeqeshwe kuyona eyokuba imentor so ngiyamentorisha umuntu aphume esepolishekile esesazi skill sakhe practically esazi skill sakhe theoretically futhi so omunye umsebenzi esiwenzayo omunye kumsebenzi esiwenzayo uqikelela ukuthi silwele activism silwele civil society activism la sithi khona abantu noma ba-challenge-eke ezimpilweni kodwa thina siqhamuke sibanika ulwazi kodwa futhi sibele sibatshela ukuthi ilungelo lakho lihamba lifike la yes yazi uma ngikhuluma nomuntu engicabanga ukuthi unolwazi kakhulu entweni azenza ngeke ngabona enye iprogram kunalabo fowethu abanegama abababiza ngalo engingasho ukuthi i-official kodwa ilona elisebenzisekayo nolichazela kalula umuntu osibukayo ababizwa ngamaphara erank ngeke ngababona bengena ezenzeleni ithini into yabo uma bengena ezenzeleni awungipha lapho okay kunohlelo esiliqhubayo futhi ngokuxhaswa i-Department of Social Development okay khona uhlelo esinalo olubizwa ukuthi i-CNDC okay okuyi-Community Nutrition and Development Center okay bayeza nabanye kodwa okokuqala senza sure ukuthi banemili ongenani a day lapha e-center yethu ezenzeleni yes kodwa okunye ukukhona angithi baya profilwa profile history yakho nefamily yakho abanye siyababheka ukuthi imfundo ingakanani sibathathe sibase koqeqesho lehlukene abanye abafuna ukuziyekela cepiphinda le abafuna ukuziyekela izidakamizwa ngoba kwazi ukuthi sithi uzoyeka abafuna ukuziyekela siyaba refer endaweni efana nonkuzisematholeni nosanka indawo ezobasiza okanye ka social development ezinye izindawo esiba refer kuzona kodwa ikakhulu sike sifuna ukuthi umuntu akakhule lapha kwezemfundo akakhulise ikhono lakhe kuyenzeka ukuthi omunye ukhulile ngokwezemfundo kodwa uleka nje into encane engathi nje gqo awele back mhlawumbe une license umuntu masisim profile sathola une license yokudrive simmolde lo muntu simmolde omunye aphume edakamizweni asimzame le placement yokuthola ukuthi athole umsebenzi aqhubekele phambili ngempilo yakhe so ezinye zezinto ezenzakalayo kodwa okuba buhlungu ngicela ukuyiphinda le okuba buhlungu emphakathini wethu inkinga yabantu abaphilayo ngokudayisa izidakamizwa ngoba the moment inasilwa lezi sigaba bayitshela ukuthi bona sivimba iplate noma sivimba imali ezongena ngoba soqeda ngabantu izidakamizwa so uthola ukuthi ke abanye asibhekani kahle isingatshelani kodwa could feel ukuthi lo muntu uphila ngayo lento mina engizama ukuthi ayiqedwe emphakathini bekatsheni kwaze kanzima so njengamanje mfowethu into enye niyitholayo njengakubona abafowethu bakhona kodwa abezayo ngempela bagcine beyeka njengoba ninalo lolo hlelo njalo ngihleka ngoba khona umunye umfowethu abakubona abafethu ababiza ngamaphara ngelinye lakuxabana nosisi wakhe egcekeni so bathanga ngene endlini kubo uthi hey akinceki mina ezenzele lezi siphakelwe amaplate nafayo thina sidla kamnandi kabi ke nokungcikiselwa yimina ngizohamba kodwa lapha kuyasho ukuthi hey usezubhampa kakho ukudla kwasezenzeleni so bakhona yini kodwa abakhombisa ukufuna ukuyeka mhlambe bangaki futhi nje kujwayele kwenzeka kanjani into ebuhlungu ile mfowethu okokuqala khona umuntu olethwa umzali wakhe umzali wakhe ukhathazekile ukudla umuntu kuma drugs or kuyiwunga uthola ukuthi bamletha abakhathazekile kodwa umnikazi wodaba akakhathazekile eyokuqala le esibili uyeza umuntu kodwa ngenkinga yokududana nabanye
athi uthola ukuthi usenengqinamba manje ukuthi usebuyela odakeni futhi kodwa usethe wayeka uyeza omunye aphumelele ake ngilinganise noma ngeke ngizisho izibongo ngoba uzobasi labantu yes ngirefer abantu ngangiba refer ka social development babe u2 ngisakhumbula unyaka yes afuna ukuyeka idakamizwa kwakuyidakamiswa kungeyona iwunga bahambeke labantu bangaki bawu3 mabe u3 sibasa endaweni yase Newcastle kune rehab center eNewcastle ba refer iphumelele uhlelo labo bahambe ngemonto baye eNewcastle le2 yeqe eNewcastle yo iphumelele ihike izifike endaweni yaseMpuphumeni asale lo mfowethu fortunately lo mfowethu omunye wezibuko esizibuka ngaye ukuthi wabambelela yena wayeka idakamizwa uyasebenza namhlanje amanga futhi umntana yes uyasebenza namhlanje kodwa laba babuyela odakeni lo munye after wonke ama resources yes wonke lama resources engithe mina ngisuke la anginayo imoto ngisuka la ngiyamrefer ulandwa imoto yahulumeni iyamshushumbisa kunokudla kwamahala lapha kunayo yonke into lapha uyafika nakhona ubuyela odakeni futhi back uze uyahayika ubuyele eMpophomeni njoba ngisho angikwazi ukudisclose ngoba umsebenzi wami awuvumi ngidisclose amagama abantu ubusayilayithela nje ngezinto ngoba bengihighlighta nje le moment kodwa bakhona abanye abafikayo ingqinamba ke sibe nayo ukuthi abafowethu asebenza nabo kakhulu inkunzi sematholeni banengqinamba yama resources njengamanje so abafisayo kuwe kodwa kukabili mfowethu ofa ukulindele kumuntu obhema isidakamizwa noma iwunga angikhuluma ngewunga kakhulukazi iwunga ngikholwa ukuthi isidakamizwa sibucayi kakhulu okay ngoba angayeka manje ngo3 ekseni mayisifikile lento angiyazi yini idemon enjani ikwazi ukuthi angazinwaya umzimba wonke anganqamula lamabhakilakati mfowethu aphume ayoyifuna lewunga ukwenza ukuthi aqhubeke nalesidakamizwa sihlayo so ingqinamba ke ekhona emphakathini leyo yokuthi laba abaphila ngesidakamizwa bafuna ukuqhubeka impilo banothe laba abadistroyekayo bayazama ukuyeka kodwa kuyekeki ngoba lento isisegazini bese kuba yilaba ke abama suppliers mfowethu wama supplier phela iwona azoletha lesitaba kuya khona isikhathi la ike yaphela ngathi yaphela iwunga yes ngiyakhumbula kwathiwa eMaritzburg ngazivala imboni nani kwathiwa uzoyithola ko one room uzoyithola kwathi ba right abafowethu baba right impela wazwathemba ayiyabuya futhi supplier basupplyiwa kwaqhutsheka futhi bonkosi since ngikubona ngathi unalo nalolwazi lento ukuthi ihamba kanjani mawucabanga yini edinga ukwenziwa ukulungisa lesi simo esifana nalesi sedakamizwa idakamizwa mfowethu sihamba ibanga elide okay ngenhlanhla ke uyayibuka nawe emadlanga commission yes uyabuka ukuthi masitreata indaba yedakamizwa mangathi sisebenza eMpuphumeni hayi kulolu ukuthi ungayisebenza uphumelele angisho ukuthi ngeke yaphumelela kodwa ngithi kunabantu abama syndicates abahlelekile abahleli ko Phashasha House abaqhuba umsebenzi wedakamizwa abaqhuba ukuqhubeka kwemboni yedakamizwa mhlambe thina masibulala isizinto esiMpophomeni asibulali ngisho isizalo yabona uma ufuna ukubona uthukela ulibheke eBackville la lizalwa khona lumchachazo nje omncane uligcine usulibona uthukela sekunqamule emnambithi selulukhulu so uma sifuna ukubulala isupply yedakamizwa ungafuna ubulawe isizalo njengoba ngikhuluma ukuthi umfula umchachazo nje eBackville sibulale isizalo sawo ungaphela ukubona uthukela oluyidakamizwa ngempela ngoba kusho ukuthi kwakufika isizalo ngaleli kathi kade kushota kwakufika isizalo sakhona isupply ingahambi kahle yes ngoba lento isupply noma yini ingasaphala mina nawe silele ingasapply emini ingasapply ngayo yonke indlela ongayicabanga kodwa ngeke siyibone mina nawe futhi bonkosi sibona umphumela okudakwa komuntu kuphela enye engifuna ukuyichecka because ngikhona ezintweni zomphakathi yabona umuntu uyangena okunye nazama ukulekelela but mina ngiyakhathala mangakhona umqiniso ngiyakhathala nje khona izikhathi ukuthi makufika khona umuntu ngibona ukuthi ayingeke namhlanje ngikhathele ithina ngikho ngizama ukuya lapha uyenza kanjani le yokuhlale umuntu wabantu no serve umphakathi why ngisho lokho ngisho
mhlawumbe usuyikhohliwe le incident last year ngeke ngakufikela ngihamba nomunye ugogo owafika esangweni kumina enenkinga yempesheni and stuff so ngomthatha ngemoto ngimlethe ofisini leni lapha same time umhlanganisa nomnyango ngendlela eright nani afterwards ngiyazi ukuthi ugogo imali yakho useyayithola ngiyaxolisa ukuthi angaze ngitshele ngizokutshela kwi-podcast but use-right useyayithola ngizama ukucheck ukuthi how do you do it ukuthi ube umuntu ongenelela angakhathali angadikibali ngezinto zomphakathi yabona mfethu Khuba kukhona into engizothi ukuphikelela ukuphikelela kumnyama ukuphikelela kumhlophe into eyikileke ebantwini ukuthi ikhonto engayazi into eyikileke ebantwini ukuyalela umuntu ngendlela okuyiyona yona okay mina ngibambela ithi uma ngiyazi leyo nto ngizokutshela ukuthi ngiyayazi ngikutshela ukuthi yenze kanjani ukuze iphumelele leyo nto yakho okay into engingayazi angiyifuni indaba yokunqamulela angiyifuni indaba ukuthi khokha imali ethihi entweni engazi kahle ukuthi ayikhokhelwa ngeshisent okugenuine engikushoyo ukuthi mfowethu Khuba ukuze nawe ungakhathali ongakwenza kwenza ongeke kwenze ngisho ukuthi cha angikwazi ukwenza uma ukuthi kubiza ukuthi akunqanyulele ukuthi umuntu athole iID ukuthi akukhokhela umuntu othiza imali musuku uyivuma leyo nto okay uthi awukwazi ukukhokha u5000 ngento ye140 kanti wena bekufa uthola idocument okuyiyona yona mawuqhamuka ezweni ngaphandle uthola ipermit okuyiyona yona makuyi-work permit i-work permit makuyivisa ivisa so khuluma iqiniso ebantwini ukuze ungathenjwa ngento okungeyona musu ukuthenja ukuthi kungenzeka kanti wena uyazi ukuthi nendlela enqamulelayo kodwa indlela enqamulelayo iwugebengu uma kuyinto okuyiyona yona yazi kakhulu ngalowo msebenzi wakhe ake ngilinganise mina ngisebenza kakhulu nento ezenhlala kahle kodwa into engaqikelela ukuyazi kakhulu umthetho iSocial Security Act okay uthi uhamba ufike nama sections akhona inini la umsebenzi efatshele umuntu azomsiza ukuthi kuyikona inini la fathi akukona asimusa ukuba sibe abaholi abazitshela ukuthi uzothwala ukuthi wazi konke cha kuvume kuyaphileka kuyimpilo ukuthi khona into ongayazi mntakakhulu kukhona into ongayazi true noma kukhona ngiyakuzwa uthini kodwa ngizohamba ngiyokufunela ulwazi shiya inamba yakho mawushiya inamba yakho buyela kulowo muntu uthi ngikuzamelini kodwa ngihlulekile ngoba ingqinamba ile manje nginenkinga umbuzo ke ayithi ukubona ukuthi uyinqena kanjani imibuzo yalesho yami ngoba ikhona imibuzo evele ikuqhamuke nayo bethu eyokuqala mina enza ngikulande nothi ukuthi amagalelo akho bengawaboni but umphakathi uthi asike singelini la ngasike sikulande ke sikhulume nawe nomunye mhlawumbe afunde ukuqonda kabanzi ukuthi ubani futhi usebenza kanjani bethu ngafike ngafaka into eyipholi lapha ebuzayo ukuthi bapha abantu engafisa ukubabona beyabaholi umphakathi ungafika uthi uyacela ukuthi uhole ungenze njani mfowethu siphile emphakathini siqhamuke emndenini uma kuqhamuka umphakathi ngaleso sikhathi ukuthi ngiyasibona isidingo okay angisho ngisiboni manje isidingo yes ngiye ngithi mangixoxa nabanye ngithi mawukhuluma ngami uthi ngumholi ngithi mina ngumholi be it ungikhethile awungikhethile kodwa ngumholi yes ngoba ngizokusiza ungikhethile ngikusiza ungangikhethile ngingathi ngaleso sikhathi singacabanga ngaleso sikhathi ukuthi ngokwempilo yami ngokwengqondo yami ngokwe fitness yami kungangivumela yini lokho okay ake ngilinganisele ngoba uyikhuluma nje isiqhamukile yakhuluma hayi inkulu nabo abantu nje abazile kumina bangapproacha even bedla inhlangano ezehlukene yes umbuzo wami ubuthi noma bengibabuyisela back ekuthenini inhlangano nenhlangano inenkolelo ine-philosophy ine-doctrine yayo inama-principles ayo ne-ideology yakhona ithi inhlangano mhlambe ake ngilinganise fanele ube umuntu
oku good standing angikhuluma ngegama elijwayelekile. Yes. Yes. Uma uza kumina Le ibalekile ukhuluma umphakathi ngami. uzoyithanda ke Yes, uma ukhuluma ngami, ungikhuluma uza uyiqembu. Awungibheke ngikhona ni ku good standing. Okokuqala lokho. Okay. Why? Ingoba kunabantu abayilwele inhlangano. Bayisupport inhlangano, bavolunteer kwinhlangano, baba ku good standing. Ukulanda mina ngingekho ku good standing. Kumlimaza kangakanani umuntu oku good standing. Okay. Okokuqala lokho. Alright. Okwesibili, ku good standing enjalo. Ngoba ugatsheni niyamazi. Benimyekeleni all along. Ephila phakathi kwenu. Ukuthi nibone ukuthi umholi ongalithatha igxathe liyaphambili. Nimbone ngoba azi umthetho we-local government legislative framework, noma nimbone ngoba azi ngokwe-PFMA, noma nimbone ngoba azi ukuthi ubhala ama-articles acritique, noma nimbone ngoba bese emhlanganweni akathuli mangabe kukhulunywa into engeyiwona ubulungiswa. So ileyo mbuzo engayiphuza kulabo bantu ngaleso sikhathi. Angisho ukuthi ngithi angeke ngaba umholi. Hlasimbe ukube bekuthiwa ke besinikwa ukuthi na ijavelin awuyithatha. Bengathi ijavelin ekade irrelevant kimi na njengamanje ileyo ukuthi vele ngikhuluma nombani noma imuphi umholi ngikritika nombani. Ube uzothi hayi Ndlovu awungene ube independent. Yes. Bekuzoba mnandi ke nakwenhlizweni yami. Yeah. In fact lento ikhuluyeza khuluma unkosikazi wami engakashoni before December. Ayisusa umsindo yakhulunywa ile ya post nje yaqala phansi. Ike yakhulunywa. Wathi unkosikazi wami yes Ndlovu. Ngisho ngabe kuthiwa ngisethuneni ngingaphenduka ngijabule makuthiwa umele wonke umuntu nothi inhlangano ethize. Hayi ngoba ngingekho kwinhlangano ethize. Okay. Ungizwe kahle. Hayi ngoba ngingekho. Ngikhuluma le mina ye good standing. Nokulimaza abantu abachithe eside isikhathi bevolunteer bangeke bafana nami ngokwekhono, bangeke bafane nami ngokwemfundo, bangeke bafane nami ngokusebenza emphakathini, kodwa baneqhaza nabo bavolunteer kwabo. Katsheni uyazi ukuthi mina ukuya kuwena lento ishona. Kade ngibuka ama-parties amaningi aseqalile vele manje ukukhetha. Ngazi ukuthi le ye good standing amaningi ayichitha njengamanje because ivezile ukuthi khona abantu ababakhona kuma-BGM bayibambe imihlangano but mase benikezwa amandla awekho. Sekuthiwa manje sengeke kunaka nje kuma-parties amaningi ashumayela ivesi elilodwa, ivesi lokuthi ake siyofuna labantu abathandwa umphakathi. Uzokwenza kanjani-ke mase bethi cha umthetho esiphume nawo noma resolution esiphume nawo kukhetho la kulonyaka i-good standing ayisimele kancane eceleni ayisebenzelanga sike sayenza eminyakeni edlule. For now we need umuntu umphakathi omdingayo. Uzokwenza njani-ke makufika isigaba esinjalo? Ngenhlanhla mfethu ukhuba ngumuntu wesizulu futhi. Yes. Kukhona isisho esithi iqoma la ithanda khona. Uke wakhuluma kade ngikubukela. Uke wakhuluma nomfowethu uDlungwane. Wakhuluma ngomfowethu nomfowethu umshengu ukwazi. Yes. Ukhona umbuzo owubuzile othi wena ngokwakho. Yes. Uthini uma ideology yenhlangano ithi? Yes. Uyakhumbula lo mbuzo. Bekulalela. Ulandelile indawo zombili. Yes. Ngifuna ukuthi ngithi iqoma la ithanda khona kokuqala lo. Okay. Bese ngibuya ngithi sekoya ngokuthi engqondweni yami ngaleso sikhathi. Imiphi ngento yeactivism. Ngoba angikwazi manje ukuthi ngingadalula ngithi ukuthi kodwa ngikubhekile lento noma inhlangano zingathi zayimonyuka kulento ye-good standing kodwa iyabusa iyenza futhi inhlangano idonseleke emuva ngoba abantu abaningi abavolunteerayo bavolunteer kungekho sente bese beba nokucabanga ukuthi mangabe ngiphumelela evoluntiyeni ngiyozuza bese kuqhamuka ogatsheni bethatha iqatha lami kunjani empilweni psychological. Mina ngigatsheni ngisaphika nawe la ngoba yazi ngizokwenzela into nawe uzoqala ukuyibona ukuthi thini. Ngicela ube nami and makwenzeka ngizoke ngihlehlele kumuntu ngale post engakhuluma ngayo. Ufuna uzwe la Gatsheni. Bhalinteke lapha ukuthi manibheki bapha abantu enibabona bengabahola aba right and stuff. Ayithi ngiyangena. Igama lakho akekho umholi okhona ungabe uqamba manga akekho umholi okhona njengamanje igama lakhe laba ngaphezulu ladlula igama lakho kwinto eyayibekwe yimina. That is why ngibiza nasohlelweni la
uma igama lakho seliphezulu ungena la uthola umuntu ohlele emagwababeni okungeyona iwadi yakho athi uyakubona uthola umuntu ohlele ebumnandini okungeyona iwadi yayizinto engizama ukuyichaza la ngiyakhona Yes, so ukuthi imisebenzi mhlambe osuyenzile yenza unothiseke uyabona lonto leyo so whether you like it or not awukwazi kodwa ukuphikisana I understand ipoint lakho mekulona but awukwazi ukuphikisa izwi labantu bahlezi kuthiwa loNkulunkulu uma bethi abantu bona sesiyakudinga bese wena uzoshela futhi uzoqoma la kumele uqome la uthanda khona kodwa abantu sebelishila igama lakho kubalidinga kuba ngabona njengomuntu kakhulu ngikho ku social media ukho mangicela before uphendule khona WhatsApp. insizwa ethi Sloan Bamba yangena yathi ayi shutha senabo phela abaholi makuzomiwa ngomuntu oyedwa nje kanje ilokuzane la igcine yes ngiyayithanda leyo ngoba ikhombisa ukuthi lo muntu wazama ukucabanga ajule yebo yes nokuthi mhlawumbe kwesisikhathi uthola ukuthi ufaniswa umuntu mhlawumbe ngamasi naye okay kodwa uyalizwa nje igama kodwa engifuna ukusho ukuthi njengoba ngithi iqoma la ithanda khona ngifuna ukuthi ngikuthembise ukuthi uma ufika loyo mqondo onjalo ngoba khona umfowethu wakwethu owangiphusha wathi nefangeni yes kwakhona ukuthi unkosikazi wami ngaleso sikhathi akekho right kodwa naye uthi no Ndlovu fawungene kodwa ubanjwa ilento ukuthi ngayiphi political party yeah so ngifuna ukuthi njengoba ngithi iqoma la ithanda khona ngaleso sikhathi mfowethu uMpungozi kosho leso sikhathi ukuthi ngiqoma kuphi ngifuna ukuyiveza kanjalo ngoba enye wena katsheni indaba ye-independent angisho ukuthi i-wrong but I've seen abantu aba-electwa ama-independent mabefika lapha uthola ukuthi uyedwa useyocindezeleka zonke izinto abeyiphethe sengathi akasebenzi so uvele ekugcineni kwakho konke ama-independent amaningi agcina efole under i-party thizeni kwayona ingakho ngithi angisho ukuthi ngiyayicriticize but I've seen ama-independent ekhethwa kuma-communities and ekugcineni kwakho konke kukhona iqembu ekuzogcina ngibona ukuthi uzogcina ungene kulona ukuthi-ke ikona esingakwazi katsheni no ngiya-understanda kakhulu ngoba ukhona nomunye ubaba bami waba independent wagcina esibuyele back la esuke khona okay kodwa mangithi independent ngiqonde ukuthi masibheka ake sikhulume scientifically ngoba sikhuluma ngamavoti yes scientifically masibheka leyo nto ingena ngoba akuthanga iflag leqembu base that is why scientifically inumbers zisho njalo okay right kodwa kubike yavela yaba yeqembu scientifically it would have been a different case ngiyakutshela namanje yes ake kulinganise ake ngithi nje ngingene ngifuna ukusho iqembu elingekho PAC yes ake sithathe PAC noma Azap ukube liphakame kanjalo hayi mfowethu ubungeke wabona scientifically lawo mavoti kanjani yes kodwa liqhamuke ngoba liyela lathi nje la balance kahle kodwa akusho ukuthi anginalo iqembu ukuthi phela angikho kulolu hlelo kulumele iqembu uzohambisa amaqembu yes ngikulolu hlelo mina ukuzokhuluma ngami nesimeme okay kodwa ingawo ngithi iyoqoma la ithanda khona yes iyoqoma la ithanda khona nokuthi ke i-ideology yami ngoba background yami ngiyacabanga ukuthi kwesisikhathi mawube nesikhathi uyafunda ama-articles wami uyabona ukuthi mina ngiyi-activist kakhulu ngiyi-activist nje so into mangiyibona mina anginako ukuthi kugcwele obani la bese ngithula ngisabe angazi kahle anginako lokho ingakho ngithi ngiyakugcizelela ukuthi ayiyoqoma la ithanda khona ngiyaphinda ngiyamakulela lo esinaye ohlelweni ubonkosi ungwakwaNdlovu isibongo sakhe uGatsheni asikhuluma ngoGatsheni abanye abantu abanamava endaweni yakithi eMngeni ngisho ngakhuluma nanoma iliphi iqembu lezepolitiki igama lakhe limukela ngo-Eletho omunye wabantu abathandekayo
ngaphakathi emphakathini ngenxa yezinto asebezenzile ziningi mina athi ekhuluma la kuningi kwayena angakubalile engimazela kona nezinto asekwazile ukuzenza nathi sikhula siyintwana zasekhaya sikhule kubhuti bethu ozenzeleni singena khona siyaphotocopy sabisa umsebenzi esikole sifunde ukhompyutha yona believe ukuthi le computer sisebenza ngayo Gatsheni esasifunde kuma computer ethu nekade lindawo ezenzeleni center eminyakeni edlulileyo but ke siyabonga kakhulu ukuthi athathe leli thuba abe nathi Gatsheni elakho lokuvala kanye nokubonga kubantu nje abebekubuka nabantu abakusupportayo nabantu abakuthandanga kalithini Gatsheni. Mfowethu okokuqala ngibonga ithuba ngiphelona. Sure mfowethu. Ngoba belimele lethuba. Okay qha. Ngoba ngaphandle ukuthi scientifically kube ne poll kwaqokwa bekumele ukuthi ngibe khona ekugcineni. Kodwa engifuna ukukuveza nokumyalezo wami oqondile. Yes. Ukuthi bakithi siya okhethweni. All right. Uma siya okhethweni kungenza ungahambi kahle kwiqembu lakho. Oh yes. Kungenzeka kuvela abantu abasha abanamava futhi akade ungabacabanga. Elami nje lithi asishumayele ukuthula. Mfethu. Siye okhethweni sibambene ngokuthula noma ngabe kukhethwa noma ubani simhloniphe noma ngabe ewadini yakho akakhetha umuntu ade umphakamisile kodwa sazi ukuthi leso sibonde sobesikhethiwe sisibonda sethu sonke. Uma beza ukuthi sicritique asocritica kubantu aboba nenhlanhla yokukhethwa abahlonipha abantu. Ungazenzi ikhanselela zibonke. Buza mawungazi. Phikelela. Ulwele ukuthi ulwazi uthole. Zilwele izikhungo ezosiza iwadi yakho ngoba ewadini yakho bakhona abantu abahlakaniphile. Ukuthi nje wena awufuni ukubanaka. Banake labo bantu. Bangaba usize ukuthi wena ukhule either way politically, educational, nawe maturity. Kukhona abantu abamatured, kukhona abantu abane-experience yokukhulisa intuthuko yomphakathi. Bakhona kuleyo wadi yakho la uzokhethwa khona. Njengoba uzokhethwa-ke, qikelela ukuthi awubasuse eduze kwakho. Abangabi izitha zakho bebengakhethanga, ababa abathandiweyo bakho ubasondeze kuze kufike i-term yakho of office. Uma ku5 years, 5 years. Uma ku10 years, 10 years. Ngiyabonga kakhulu futhi Khubo ngohlelo sibe nalo namhlanje. Siyabonga kakhulu kumfoka Gatsheni bekade sina ehlelweni ukuthi akwazi ukuthi asihloniphe lensizwa sesiside isikhathi silindele uso lokusinayo but siyabonga ukuthi ekugcineni kugcine konke kwenzekile. Don't forget to like, share, subscribe uyona i-channel ama clips akhona azophuma. Siyabonga kakhulu Gatsheni kwethu.